keren jong wan pe kum amparin di bayuan apa sayang kaju biang hikir ko melap election men shua ukur tong wong jit yang ada do bung wan sa madam amparin ong ai do ksong ai do sieng ka bom stu tau tu prostun sio mau tu le te kasadut ka bakhleng ka ba bang ka kumte ka elap election kum itu kalong pen podor na ini yang baru kata ki yang bangam ju dan nong rembangan keren mar nguyo por chu pek ngape ju ba ardan mentaro hakin ki por ke balada ba ardan ju keren da banong bangin kan thoi ki brio nyar keren ya nong rem jaga jaj ben rio ngaru ngakwa bangan keren ya kata nong rem jaga jaj ben rio ndai dalawan ki kiliang persya persang be ban kawang ban thermal ngim ban se dala kawang keti gibrio tingi sus ang ngino kan ther pum banong ini kawang persya to tare en tamang hab ban kan ther be pum deh ku bet kai football kan mesti do bahak do no hab kawang bet hab kawang brut ki brut hab kawang politik rio election MLA so yong kering kon kalong bet hab dem mapi ba missing ba person di social media ruki kampet bahai arun mentah bom dan shuba missing rai ba person pi gum no ki keren ba person cing si shaling la serai fi shaling la serai nomor ba kerkom keren te kalong pen bitar ke tang ba ngasu thu ba ngasu sendiri pai ba sayang ladang rai bakla manga le bakla manga te kibun ba kuma dan ba ong yang Andrew 4% cepot sayang kila dei be kibrio ki support ba happy yang kan nata 4% kinde yo kende di te ngam da sim kredit tan kata ban ong dei ta mangaru ringat ling adon itak sibut mangan penjob ende yu pai ba hi sin bola ai ke jingkir syan ula penjob ni hapan tri sitom menta perusahaan cina ban penbiang te katung ila ya kon cepot sayang ki pai ba yang baru ba perston mentang li biang gitu gijingkran be lai alap meeting sene satai kalau penbitar mesim hai ni por ngong sing ngau hai ni por de bang ayo alat mangan lek nak parti ka ba ide ban ikun persya kalau adon ni takacing ngau usok sat nomor ba jingkran ka ba nganang pet ngapet bahale me ide isu banong ba ban ikun persya ayo sitting MP ide ku ba uwei ukuran yu ba ardan aru ukuran yu ba ardan baru parti ukuran yu ba ardan mi ide isu banong tu kena dia jongka VPP ro endai ba riki singkon le ide bendai ba ardan mi ide isu tu sitting MP bendai tu ba bersan pala le ide ba ardan su baro ntip kai gene ka ba kikiran te danga perkhat marwe te ngak sulong kesan no marwe kendong nomor ba kam sulong yang abangan mi itu